Our Heavenly Father, we pray in Jesus' holy name. Data twese uri mu ijuru tugusabye mu izina rya Yesu Kristo. May this day bear fruit for all eternity. Kugira ngo uyu munsi tugaburire ibyo kurya by'ubuzima. May we be prepared if you should come today. Ushobore kwitegura ubaye uje uyu We munsi. thank you for the precious blood that was shed on Calvary. Gushimiye ku bw'amaraso y'igiciro yameneye ku musaraba i Karuvari. We thank you for your precious and holy word. Gushimiye ku bw'ijambo ry'igiciro ryera Thank ryawe. you for the Holy Spirit to guide us into all. Kandi tugusabye ngo umwuka wera aze ayobore ukuri kose. Lord God, save the lost. Mwami Imana kiza abazimiye, Heal the sick. kiza abarwayi, Deliver those who are bound. kandi ubohora ababoshye. And speak to our heart. Vugisha imitima I yacu. give you all the praise and the glory. Uhaye icyubahiro n'ishimwe n'ikuzo mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. You may be seated. Ushobora kwicara. This is a special day for me and for you. Uyu ni umunsi wihariye kuri njyewe namwe. And we shall share a number of scriptures with you. Ushobora kuganira namwe ibyanditswe. To me, this year is also a special year. Kuri njyewe uyu mwaka ni umwaka wihariye. It was 80 years ago when Brother Branham received the divine commission. Haciyeho imyaka 80 Branham ahawe ubukozi As John bw'Imana. the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ. Nk'uko Yohana Umubatiza yabaye integuza zo kuza kwa mbere kwa Kristo. You are sent with a message that will forerun the second coming of Christ. Nawe utumanywe n'ubutumwa buzabanziriza kuza kwa kabiri It kwa was Kristo. important to recognize the ministry of John the Baptist. Byari ngombwa kumenya ubukozi bwa Yohana Umubatiza. Because those who recognized and believed his ministry Kandi ababumenye bakanizera ubwo bukozi followed Jesus Christ. nibo bakurikiye umwami Yesu. And those who followed Jesus Christ Kandi abakurikiye umwami Yesu were on the day of Pentecost. niho banakomeje no ku munsi wa Because Pentekote. John had preached. Ubwo Yohana yigishaga Baptize you with water. ngo ndababaritisha amazi, But he that comes after me, ariko hari uzaza hanyuma yanjye he will baptize you with the Holy Ghost. azabatiza n'umwuka wera. And on the day of Pentecost, Kandi ku munsi wa Pentekote there were not only 120, ntabwo bari 120 gusa, there were thousands gathered to hear the first sermon. ahubwo hari 3,000 byari biri aho biri kumva ikibwiriza cya mbere. 3,000 were baptized in the name of the Lord Jesus. 3,000 byabatijwe mu izina rya Yesu Kristo. And in the first sermon, the Apostle Peter made the statement, Kandi ku kibwiriza cya mbere Petero yavuze isezerano, repent every one of you and be baptized in Jesus. aravuga ngo buri umwe wese yihana abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, Then you shall receive the gift of the Holy ubundi niho mushobora kwakira impano y'umwuka In wera. baptism, we recognize that we received Christ. Mu mubatizo tumenya yuko twakiriye Kristo, But in the spiritual baptism, we recognize that God has accepted us. ariko mu mubatizo w'umwuka wera tumenya ko Kristo yatwakiriye. Dieu nous a acceptés. We live at the very, very end of the time of grace. Turi ku iherezo cyane ry'igihe cy'ubuntu. 50 years ago, Imyaka 50 itambutse, it was now in March, niko biri n'uyu munsi mu kwa when the gatatu, 7 seals were revealed. aho ibimenyetso 7 byahishuwe. Branham was used of God Almighty. Kuko Branham yakoreshejwe n'Imana ikomeye. When he was in the
mountains of Arizona. igihe yari ari ku musozi wa Arizona, And the supernatural cloud came down. igicu ndengakamere cyaramanutse, And there he received the divine commission. ubundi yakira umurimo wihariye w'umwami, Returned to Jeffersonville. abwirwa gusubira i Jeffersonville The time to open the seven seals has come. kuko igihe cyo gufungura kw'ibimenyetso cyari cyegereje. On March the 24th, he preached on the seventh seal. mu kwa gatatu kuri 24 yabwirije ku bigendanye n'ibimenyetso, But by the grace of God, kandi ku bw'ubuntu bw'Imana we understand this is the last call. twumva ko uyu ari umuhamagaro wa nyuma, This is God's time for God's people. kuko iyo ari igihe cy'Imana n'abantu bayo, The last message. kugira ngo twumve ijambo To compromise any. rya nyuma kandi ntidushidikanye ku bindi, Believe every word of God. ahubwo twizere buri jambo ryose ry'Imana The way it is written. nk'uko ryanditse, And not to give any person atari interpretation. ukongeramo insobanuro zacu ubwacu. By the grace of God, ku bw'ubuntu bw'Imana I knew Brother Branham. namenye mwene data Branham imyaka 10 yose, Driving with him in the same car. yantwaye mu modoka imwe, Eating at the same time. twasangiye ku meza amwe, Being in the same meeting. twari turi kumwe mu giterane kimwe, It was more important ariko byari ingenzi cyane to know the Lord Jesus Christ. kumenya umwami Yesu Kristo, To know the Lord Jesus Christ. kumenya umwami Yesu Kristo. If you only know the prophet, Numenya umuhanuzi gusa it's not enough. ntago bihagije, You must know Jesus Christ. ugomba kumenya Yesu Kristo The power of his resurrection. mu mbaraga z'umuzuko ze. You must have the salvation of your soul. Ugomba kugira agakiza mu bugingo bwawe, You must have the divine assurance ugomba kugira ubwishingizi bwa that your kimana sins are forgiven. ko ibyaha byawe byababariwe, That the holy blood was shed ko amaraso yera yamenetse on the cross of ku musaraba i Calvary. Karuvari. And because the original sin happened in the body of flesh and blood, kuko umunyabyaha wa mbere yagaragaye mu mubiri the w'amaraso, sin did not happen in Genesis chapter ibyo 1. ntibyabaye mu itangiriro igice cya mbere, When the Lord God created man after his own image. aho umwami yaremaga umuntu mu ishusho yayo, When Eve was in Adam. kuko Eva yari ari muri Adamu. The sin happened after Genesis chapter 2. Icyaha cyabonetse nyuma yo itangiriro igice cya kabiri, When Adam was put into a body of flesh. igihe Adamu yashyirwaga mu mubiri w'amaraso, He was put in the body of flesh. kandi Adamu Eva nawe yavanywe mu mubiri. And Eve was taken out of Adam. Ubundi igihe yaremaga avanywe muri Adamu, Back to Adam. niwe beretse Adamu. And he said, "This is flesh of my Adamu flesh. ati iri ni igufa ryo mu magufa yanjye, ni igufa ryo mu magufa yanjye. Ni nacyo kimwe Our Lord did not die for us in the Old Testament. umwami wacu ntiyadupfiriye mu isezerano rya In the kera, Old Testament, he was a great I am. ahubwo mu isezerano rya kera twe turi kumwe nawe, Walking in the Garden of Eden. nk'uko byari biri mu ngobyi ya Edeni, Abraham. nk'uko yihishuye Aburahamu, Appearing to Moses. nk'uko yeretse Mose. And in the New Testament, Kandi mu isezerano rishya our Lord said umwami wacu aravuga ngo in John chapter 8, muri Yohana igice cya 8 before Abraham was I am. ngo Aburahamu ataravuka ndiho. Was and is the great I am. Ntiyavuze ngo nari, ahubwo ndiho, He came into a body of flesh. kuko icyo gihe yari yaje mu ishusho y'umuntu, He was manifested as a son of God on earth. yihishura nk'umwana w'Imana hano ku isi, He could die for us. aradupfira. In the spiritual body, he could not die. Ariko mu mwuka wera ntiyapfa, Come into a body of flesh. ahubwo mu mubiri w'inyama Where our sin, atwaramo ibyaha byacu, sickness, uburwayi bwacu, this body uyu mubiri to the cross ku musaraba, and shed his blood, amena amaraso ye, gave his life. atanga ubugingo bwe, araducungura. We are redeemed. Twaracunguwe, We are God's children, turi abana b'Imana, sons and daughters abahungu n'abakobwa b'Imana, by the grace of ku God. bw'ubuntu bw'Imana. And the same life that was in the blood, Ni nabwo bugingo bwe buri mu maraso, in the blood of the Savior, ku bugingo bw'umukiza only eternal life. niho twaboneye ubugingo buhoraho. And all who are
are redeemed by the blood. abacunguwe bose n'amaraso. The same life that was in Christ ubugingo nk'ubwari buri muri Kristo is in all sons and daughters of God. nibo bahungu abakobwa b'Imana. Born again kuvuka bwa kabiri by the word of God. kwabyaye bwa kabiri n'ijambo ry'Imana. par le Saint-Esprit. And in John chapter 3, kubw'umwuka wera. kandi muri Yohana igice cya gatatu said, Notre Seigneur, mwami wacu yaravuze unless ngo you are born again, ngo keretse uvutse bwa kabiri otherwise you cannot see the bitari ibyo ntiwabona ubwami bw'Imana. You can sing about the kingdom of vous God, pouvez chanter du ushobora kuburirimba preach about the kingdom of ukigisha God, ubwami bw'Imana, but unless you're born again, ariko keretse uvutse bwa you kabiri will not see the kingdom of God. atari ukububona. So it's very important ni ingenzi cyane to receive Christ as your personal Savior, kumenya Kristo nk'umukiza wawe, and it's also important kandi nanone ni ingenzi to receive the seed of the word of God. kwakira urubuto rw'ijambo, For every birth you need a seed. kuko buri rubyaro rwose rukenera urubuto. There is no birth without a nta seed. kubyarwa kwabaho hatabanje urubuto. So we have the forgiveness of sin twababariwe ibyaha by the blood of the Savior. ku bw'amaraso y'umukiza, And now we must receive the same life kandi ubu nibwo tubona ubugingo bumwe that was in Christ. nk'ubwari buri muri Kristo. How was our Savior manifested in the flesh? kuko umukiza wacu yihishuye mu mubiri. manifesté dans la chair. The promise given in all the Old Testament isezerano atanze mu isezerano rya kera was given to Mary. Avait été apporté rye ryahawe In Mariya. the Old Testament, mu isezerano rya kera in Isaiah chapter muri 7, Yesaya igice cya karindwi verse 14, the ku scripture murongo wa 14 ibyanditswe biravuga ngo the virgin will conceive ngo umwari azasama inda and bear a son. kandi azabyara umuhungu. When the time was fulfilled, igihe cyo gusohora kigeze, angel Gabriel came down, marayika Gaburiyeli aramanuka asanga Mariya, giving the promise to Mary, amuhereza isezerano. and she believed the promise. yizera isezerano Mariya, The moment she believed the promise, au moment où yizera iryo she sezerano, received the seed into her ako kanya urubuto ruba rurinjiye, and the Holy Spirit came upon ubundi her, umwuka wera araza aramutwikira, and the word was made flesh. et la parole fut faite kandi ijambo ryambara umubiri. et le Fils de Dieu naquit. In the same way, ni nacyo kimwe we receive the seed of the word of God, twakiriye imbuto y'ijambo ry'Imana. and only after that, nyuma y'ibyo Après cela, the Holy Spirit comes upon us ubundi umwuka wera akatuzaho to bring the word of God to life. kugira ngo azane ijambo rigira ubugingo. John chapter 12, our Lord said, Yohana 12 umwami wacu yaravuze ngo le Seigneur a dit, if the grain of wheat does not die, si le grain de akabuto katabanje it gupfa remains alone. il demeure kaguma konyine, When it dies, ariko iyo gapfuye the life ubuzima bwinjiramo, comes forth. bukinjiramo. So first, we must die to ourselves. icya mbere tugomba gupfa ku byaha. We must die with Christ. twapfanye na Kristo, We must be able to say, tugomba kuvuga I'm crucified with ngo Christ. twabambanywe na Kristo, Now I live no more. none ku bw'ibyo sindiho, Christ lives his life through me. ahubwo ni Kristo ubaho muri jye. So this is God's time. iki ni igihe cy'Imana God's people, ku bantu b'Imana. not to play religion, tugomba not to play Christianity. atari ugusenga amadini cyangwa gikristo, Jesus Christ ahubwo Yesu Kristo as your personal Savior. umukiza wacu, Know him in the power of his resurrection. mu mbaraga z'umuzuko we, Know him the same yesterday, today. uwari uriho na n'uyu munsi akaba ariho kandi iteka ryose. Now in reference to the message of the hour, tugendeye ku butumwa bw'igihe, it is God's promised word. ni ijambo ry'Imana ry'isezerano. Please remember this forever and ever. ndabinginze mu byibuka iteka n'iteka. First, God makes promise. icya mbere Imana itanga isezerano, And when the time comes, kandi igihe kigeze He fulfills what He promised. isohoza ibyo yasezeranye. It is His responsibility ni mu bubasha bwe to fulfill what He promised. gusohoza ibyo yasezeranye. But it is your responsibility si wowe to believe every promise
wowe ufite kwizera buri jambo ryose, isezerano ryose ry'Imana, wizeye isezerano, Imana ihita iza gusohoza ibyasezeranye. Isezerano rishya ritangijwe no gusohora kw'amasezerano. Ngomba kuvuga haleluya, ngomba kuvuga ngo icyubahiro kibi cy'Imana, kuko kubw'ibyo nicyo cyatumye tubimenya. Mu isezerano rya kera Imana yatanze isezerano, amasezerano agiye asohozwa mu isezerano rishya. Yohana Umubatiza yari umuhanuzi wasezerano. Yesaya igice cya 43 ijwi ry'urangurura mu butayu, mutegure inzira z'umwami. Muri Malaki igice cya 3:1, umwami ubwe, atari Malaki, umwami, jyewe nzohereza integuza yanjye imbere yanjye kugira ngo intunganyirize inzira. Yohana Umubatiza ntiyigeze ategura inzira za Malaki, ahubwo yateguye inzira z'umwami. Yari afite ubutumwa bw'igihe, umuntu woherejwe n'Imana n'ijambo ry'Imana ku bantu b'Imana. Ku bemeye Yohana Umubatiza barabatijwe kandi babonye amasezerano, banabonye n'Umwuka Wera. Ugiye kuri Matayo igice cya 11, umwami Imana ahamirije ubukozi bwa Yohana Umubatiza. Ugiye muri Mariko igice cya 1, amasezerano abiri yasohoye yo mu isezerano rya kera. Malaki ibice 3:1, Yesaya igice cya 40:3. Ugiye muri Mariko igice cya 1, ugiye muri Luka igice cya 7, n'ahandi n'ahandi. Ku bw'isezerano rishya, amasezerano abiri yo mu isezerano rya kera yasohoye mu kuza kwa mbere kwa Kristo, nk'uko byose byari biri mu isezerano rishya. Ahantu 845 mu isezerano rishya hagaragaza ko kw'Imana, hagaragaza ko amasezerano y'Imana iyasohoza. Icyubahiro kibi cy'Imana, amasezerano yose, icyubahiro kibi cy'Imana, icyubahiro kibi cy'Imana kubw'umugambi w'agakiza. Iyo tuvuze ku masezerano no mw'iyi minsi, mw'iki gihe, Imana yasezeranije Isiraheli, yasezeranije itorero, kandi twizera amasezerano nk'abana ba Isiraheli. Tugomba kugaruka ku masezerano, kuko abahanuzi babiri mu Byahishuwe igice cya 11, muri Zakariya ibice 4, ntabwo twavuye i Paris, ntabwo twavuye i Canada. Abayuda bari mu masezerano, kandi bagomba kubona isezerano bahawe risohozwa. Mwumva ijambo ry'Imana. Tugomba kugira ku bigendanye n'amasezerano, tukamenya ibyo Imana iri gukora mu gihe cyacu. Ese Imana yasezeranyije nzabohereza umuhanuzi Eliya mbere y'umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba w'Uwiteka kugera. Ubu turi mu gihe cy'agakiza,
is a time of ni grace. igihe cy'ubuntu. de la grâce. Isaiah chapter 49. Yesaya 49, 2 Corinthians chapter 6. Abakorinto ba kabiri igice cya gatandatu. Now is the acceptable time. Voici le Ubu ni igihe cyo kwemererwamo, This time will be finished. ariko igihe iki gihe kizakirangiye There will come a change. hazabaho impinduka. Sun will turn into darkness. Izuba rizahinduka umwijima, And the moon into blood. ukwezi guhinduka amaraso, Stars will fall from heaven. inyenyeri zigwe ziva mu ijuru. When the day of the Lord breaks forth. Ubundi igihe umunsi w'umwami You ugere. must read Isaiah chapter 13. nko muri Yesaya 13, You must read Joel chapter 3. ugiye muri Yoweri igice cya gatatu, You must read Acts chapter 2 verse 20. usomye mu byakozwe no mu gice cya kabiri umurongo wa 20. Ndabinginze mwumve ijambo ry'Imana. First sermon. Ikibwira cya mbere, 2,000 years ago. imyaka 2000 irashize, Under the inspiration of the Holy Spirit. munsi yo gusukwa k'umwuka wera, The apostle Peter intumwa Petero said the following. yavuze ibi bikurikira In Acts 2 mu byakozwe no mu gice cya kabiri verse 20. umurongo wa 28, ngo izuba rizahinduka umwijima, And the moon into blood. ubundi ukwezi guhinduka amaraso, Before the day of the Lord comes. mbere y'uko umunsi w'umwami uza. Now 2,000 years after. Ubu nyuma y'imyaka 2000 We're at the end of the time of turi grace. ku iherezo ry'igihe cy'ubuntu, And the day of the Lord will be kandi igihe umunsi w'umwami uzaba ubaye, the end of the day of salvation. uzaba ku iherezo ry'igihe cy'agakiza, Before sun turns into mbere y'uko izuba rihinduka umwijima, before the moon turns mbere y'uko ukwezi guhinduka amaraso, before the stars. mbere y'uko inyenyeri zigwa. God made the promise. Imana yatanze isezerano I will send you ngo Elijah nzabohereza umuhanuzi Eliya before that day comes. mbere y'uko uwo munsi ugera. That's a promise. Iryo ni isezerano, God had to keep his promise. tugomba kubika isezerano, So we understand by the grace of God. kandi turabyumva ku bw'ubuntu bw'Imana. The Lord called Brother Branham. Igihe umwami ahamagaraga mwene data Branham That fulfillment of that promise. kugira ngo isohoze rya sezerano, He received a direct commission. ubundi abona umurimo wihariye w'Imana, Not only June the 11th. atari ku itariki 11 z'ukwa gatandatu muri 33, Not only May the 7th, 9th. ahubwo no mu kwa gatanu Le 7 mai 1946. muri 46. All through the years of his ministry. haciyeho imyaka mw'ubwo bukozi, Especially when he prayed for the sick. cyane cyane igihe yasengeraga abarwayi. That pillar of fire came down. Inkingi y'igicu yaramanutse, As a bright shining light. Et comme une lumière And resplendissante. when Brother Branham saw this light above, igihe Branham abonaga Bien sur une personne. God showed him a vision. Dieu lui ko montrait uwo murongo w'abantu bagomba gusengerwa yabibonaga mbere mu iyerekwa, d'où venait la What personne. sickness aho they had. uturutse, Maladie de la personne. uburwayi ufite. Il avait un ministère. Yari afite ubukozi bwa gihanuzi In his day. Comme notre Seigneur en son nk'uko umwami yari awufite mu minsi ye, quand il était igihe yari umwana w'umuntu, Prophet. en tant que fils de l'homme, il était yari n'umuhanuzi. dans Jean chapitre 5. Muri Yohana igice cya gatanu Scripture says, umurongo wa 19 handitswe ngo nothing. Le fils de ngo umwana ntacyo ashobora gukora, It's what he sees. ce qu'il voit. ahubwo ibyo yabonaga, ibyo yerekwaga. Les prophètes étaient des voyants. Yarerekwaga, umuhanuzi yakerekwa, He heard the voice of the Lord. akumva ijwi ry'umwami, akabona Uwiteka aravuze, By imagination. atari ukwimagina, ahubwo yabonaga umwami yavuze, The voice of the Lord. yumvaga ijwi ry'umwami. Seigneur, I have seen this gift in operation. moi j'ai Nabonye icyo gihe biri kuba, icyo gihe mu Budage nari mpari, plusieurs fois en Allemagne et aux États-Unis. I'm an eyewitness. ndi umuhamya wabyiboneye, Je suis un témoin What oculaire. God has ndi done umuhamya wabyiboneye ibyo Imana yakoze mu gihe cyacu. in my Mu ministry bukozi bwa Branham, is directly connected to Brother Branham's ministry. ubukozi bwanjye neza burahura n'ubwa Branham. June the 11th, 1958. Sinzibagirwa ku itariki 11 z'ukwa gatandatu muri 56, aho Branham avugaga habayeho igiterane gikomeye Dallas, Texas, Dans USA. la grande convention à Dallas, au Texas, aux Brother États-Unis. Frank, you will muri return Texas muri Amerika, avuga ati Frank uzasubirana mu Budage ubutumwa, Ce message. and all the
things God has done in the meantime. kandi nzi ibyo Imana agiye ikora mu gihe kinini. Also just before the opening of the seal. Mbere yo kumeneka kw'ibimenyetso I was together with Brother nari ndi kumwe na mwene Data Branham. He had a vision from God. Kube yari yagize iyerekwa ry'umwami, Supernatural cloud will appear. abona igicu ndengakamere kimwiyereka. Cannot go into all the details. Sinabijya kubivuga byose. I'm grateful to Almighty God. Mais je suis très reconnaissant To vers have Dieu been Tout-Puissant. connected with that ministry. kuko ibyanjye neza byahuraga n'ubwo bukozi bwe, God is doing now. kugira umugabane mu by'Imana iri gukora ubu. All religions have their programs. Amadini yose afite porogaramu zayo, All the Protestant denominations. amadini yabo ajya afite ibyabo. With 349 Protestant denominations. Nk'amadini 349 atandukanye, But we only have one God. ariko hari Imana imwe, One plan of salvation. umugambi w'agakiza umwe. So we must return to God. Tugomba kugarukira umwami, We must return to the original. tugomba kugaruka ku ijambo ry'umwimerere ry'Imana. Is the message of the hour. Et ça, c'est le Ubundi bwo nibwo butumwa Must bw'igihe. come out from all denominations. Ntitugomba kongera gusubira ku madini All ukundi, the inherited teachings. no mu nyigisho zabo bigisha. Return to the beginning. Tugaruke ku itangira, The original ku foundation rufatiro rw'umwimerere laid by the apostles and rwubatswe ku ntumwa n'abahanuzi. 1 Corinthians chapter 2. 2 Corinthiens chapitre 2. No other foundation can be laid. Mu Bakoni n'igice cya kabiri ngo nta rundi rufatiro ruhari, It's laid Si already. ce n'est celui qui a été déjà And posé. that is Jesus Christ our Lord. keretse urw'intumwa ka Yesu He's Kristo. Alpha and Omega. Ni Alfa na Omega, First and the last. uwa mbere n'uwa nyuma. We don't preach a prophet. Ntitwigisha We ubuhanuzi, preach Jesus Christ. twigisha Yesu Kristo. But we receive what the prophet said in the name of the Lord. Ahubwo tubona ibyo umuhanuzi yavuze mu izina ry'umwami. So by the grace of God, Kandi ku bw'ubuntu bw'Imana, understand the purpose of the ministry intego imwe y'ubukozi before the return of Christ. mbere yo kugaruka kwa The Kristo, day of the Lord comes. mbere y'umunsi w'umwami kugera, God is sending the prophetic message. Imana yohereje ubutumwa bwa gihanuzi, Just like the prophet Elijah. nk'uko umuhanuzi yari yabigenje. He gathered God's people. Yateranyije abantu b'Imana, Some were following the Baal priest. bamwe bemeraga Bare, Les prêtres de Baal, Some were following the Asherah. abandi bemera Ashera. les prêtres And the d'Astarté. man of God called the people of God. Ubundi umuntu w'Imana yegeranya abantu bose. When I go to Israel, Igihe najyaga muri Isiraheli, I always love to go to Mount Carmel. nagombaga kujya ku musozi Karumeli Remembering when the man of God was there. kugira ngo ndebe aho umuntu w'Imana yateranyirije abantu. Challenging the people. Il a lancé un défi. How long will you go? Arabaza ati muzageza ryari muri murungabangabo? Vous de deux côtés. And what did he do? Yakoze iki? He rebuilt the altar of the Lord. Yasanuye igicaniro He cy'Uwiteka, took the 12 stones. yafashe amabuye 12, Not 11. atari 11, Not 13. atari 13, He took the 12 yafashe stones. amabuye 12 According to the 12 tribes. bigendanye n'imiryango 12 ya Yuda. Built the altar. Il a réparti Yasanuye igicaniro, ashyiraho le sacrifice. igitambo, Then he poured water on ubundi asukaho amazi, De l'eau sur le and sacrifice. then he prayed. ubundi arasenga. Lord God, let it be known to them Mwami Imana, reka bimenyekane that you're the only true God. ko ari we Mana y'ukuri yonyine, And I'm your servant. kandi ko ndi umugaragu wawe, I've done all this according to your word. kandi nkoze ibi byose ku bw'ijambo ryawe. Hallelujah. Haleluya. I've done it according to your word. J'ai fait tout ceci selon Agarura abantu ku ijambo. Same way, Ni nacyo kimwe our beloved brother Branham mukundwa mwene Data Branham, took the doctrines of the 12 apostles. ku nyigisho zo kutugarura ku ntumwa 12, Original foundation. ku rufatiro rw'umwimerere, Preach the original teachings of the word yigisha inyigisho z'umwimerere z'Imana, l'enseignement original de la parole de Dieu. about one God, agarura Imana imwe, about the true baptism, ku bigendanye n'umubatizo w'ukuri, about election, ku bigendanye no gutoranywa, happened in the Garden of Eden. ku bigendanye n'ibyabereye mu ngobyi ya Edeni. That is why Brother Branham used the plural Niyo mpamvu Branham yakoreshejwe ubwinshi. from Revelation chapter 10 verse. Ibyahishuwe igice cya 17. Verset 7. It's in the singular. Il est écrit au singulier. Byari byanditse mu buke Mystery of ngo God. ubwiru bw'Imana. But
ariko kubera Branamu yari marayika w'igisekuru cya karindwi, atari ubwiru bumwe ahubwo ubwiru bw'Imana muri Kristo, ubwiru bwose kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe bwarahishuwe ku bw'ubuntu bw'Imana. Ubu turi kubona umugambi w'agakiza kandi tubyumva neza cyane ko hari Imana imwe, ko iyo Mana imwe ari wo muremyi, ari we mucunguzi, ari umwami, ni umucamanza, ni byose. Kandi kuri jye agakiza yigaragaje nka data twese mu ijuru, yigaragaza nk'umwana avukiye ku isi, ayobora itorero mu buryo bw'umwuka wera, yihishuye uburyo butatu bw'Imana imwe, Imana hejuru ya byose, Imana natwe, Imana muri twebwe. Kandi ugiye muri Matayo 28, umwami wacu yavuze mu buke ngo mubatize mu izina. Ese izina rya data ni irihe? Ushobora kuba uri data kuko ufite abana, ariko si ryo zina ryawe. Uri umwana ariko ntabwo ariryo zina ryawe. Ariko izina ni irihe? Ni irihe zina ryo mu isezerano rishya? Ngo uzamwite Yesu Kristo, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Imana imwe yonyine y'ukuri yihishuye nka data n'umwana n'umwuka wera, mu izina ryera ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi muri Yohana 17 umwami wacu yabivuze inshuro 3 ngo bamenyesheje izina ryawe. Tuzi izina ryo tugomba kubatizamo kugira ngo tugaruke ku ijambo ry'Imana. Ndabinginze ntimujye mu batambyi, ntimujye ku bapasiteri, tujye ku ijambo ry'Imana. Niho honyine tubona ko hari ibyaha, mu ijambo ry'Imana. Mu madini ubona insobanuro zabo, ariko mu ijambo ry'Imana ubonamo igisubizo, ubonamo igisubizo. Ndashaka igisubizo cy'Imana. Ndabinginze mu byumve, ijambo ubutatu ntiriboneka muri Bibiliya. Ntabwo Imana y'ubutatu iboneka muri Bibiliya. Nabereka bimwe bigenda bivuga mu buryo butandukanye. Ntitugomba gusubira i Nice, ntitugomba gusubira i Kasida kwa Constante, ntitugomba gusubira aho handi. Tugomba kugaruka kuri Bibiliya. Ndabahereza ubuhamya butatu mu Byakozwe n'ibice 2 umurongo wa 38 hari intumwa Petero. Mu Byakozwe n'ibice 8 umurongo wa 16 yari Filipo. Mu Byakozwe n'igice cya 10 umurongo wa 48 nanone yari Petero abatiza abanyamahanga. Mu Byakozwe n'igice cya 19 umurongo wa 5 yari intumwa Pawulo. Ababatijwe bose babatijwe mu izina rya Yesu Kristo,
Seigneur Jésus-Christ. And in Ephesians chapter 4, kandi mu Befeso ibice 4 Chapitre 4. verse 5, we read, umurongo wa 5 dusoma ko one faith, Une foi, one Lord, kwizera kumwe umwami umwe, one baptism, umubatizo umwe, the true baptism umubatizo w'ukuri in the name of the Lord ni Jesus. mu izina ry'umwami wacu Yesu du Kristo. Seigneur Jésus-Christ. Among all the world-renowned evangelists, Parmi tous ces grands ku évangélistes bazi hose 20th century, ahazwi hose du mu bavugabutumwa there was only one man sent from God, hari umuntu umwe watumwe n'Imana, with a true divine commission. ufite umurimo w'ukuri w'Imana, And a number of times he made the statement, kandi inshuro yavuze the isezerano message of the hour is back to the word of ku God. butumwa bw'Imana bw'igihe hari ukugaruka ku ijambo Back ry'Imana, to the word of God. rugaruke ku ijambo ry'Imana, The original gospel of Jesus ku Christ. nyigisho fatiro y'umwami wacu Yesu Kristo. For this purpose I'd like to read Ku with bw'iyo you ntego nashaka kubasomera just a few verses from the word of God. imirongo imwe mu ijambo The ry'Imana. first scripture in Romans chapter 6. Icyanditswe cya mbere mu Baroma igice cya 6, Romans chapter 16. Romains chapitre 16. Abaroma igice cya 16, The French language. Ici nous Abaroma igice cya Verse 16, 24, 25, hano dushobora gusoma 27. umurongo wa 24, 25, 26 kugera ku wa 24. que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe mwese, amen. Imana ibasha kubakomeresha ubutumwa bwiza no kubwiriza ko ibya Yesu Kristo nababwirije bihuza n'ibanga ryahishwe uherekera kose, maintenant ariko noneho rikaba rishuwe ku bw'itegeko ry'Imana ihoraho, kugira ngo ibyanditswe n'abahanuzi bimenyeshwe n'abanyamahanga, bibayobore inzira yo kumvira no kwizera. Icyubahiro kibi cy'Imana ifite ubwenge yonyine iteka ryose, ku bwa Yesu Kristo, amen. 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 The second scripture, L'écriture suivante, 1 Corinthians chapter 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verse 6. Abakorinto ba mbere igice cya 2 umurongo wa 10, ngo ariko Imana biduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. qui vont être réduits à l'impuissance. Galatians chapter 1, Abagalatiya igice cya 1 umurongo wa 8, Verset 8. Galatians chapter 1, verse 8. Galates chapitre 1, verset 8. Yes. Mais si nous-mêmes, si un ange ngo ariko nihagira annonçait un ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirijwe, ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru avumwe, amen. Ephesians chapter 1, Abefeso igice cya mbere verse 13. umurongo wa 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso, ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe, amen. Please understand by the grace of God. s'il vous plaît, Ndabinginze tubyumve neza ku You bw'ubuntu cannot bw'Imana. be sealed receiving interpretation. Ntushobora gushyirwaho ikimenyetso ku bw'insobanuro The zawe. Holy Spirit is the Spirit of truth. Umwuka wera, ikimenyetso cy'umwuka wera kijya ku kuri, Only after you receive the word of truth, kandi umaze kwizera ijambo ry'ukuri la parole de la vérité, you can be sealed by the Holy Spirit. niho washyirwaho ikimenyetso cy'umwuka wera. par le Saint-Esprit de la vérité. John 17:17. Yohana 17:17, Sanctify them in the truth. uberesha ukuri, Thy word is the truth. ijambo ryawe niko kuri. This is the difference between the wise and the foolish virgin. Iri ni ryo tandukaniro hagati y'abakobwa b'abanyabwenge n'abapapa. The wise virgins only receive the word of God. Abanyabwenge nibo bakira ijambo ry'Imana No ry'ukuri, interpretation. badashyiraho insobanuro, To the word of God. Retourne à la parole. bagaruka ku ijambo. Only after you receive the word of truth, mumaze kumva ijambo ry'ukuri, and received by the Holy Spirit of niho noneho mushyirwaho ikimenyetso n'umwuka wera. His promise to
niryo sezerano ryacu ryasezeranywe mu ijambo ry'Imana. Ikindi kintu cy'ingenzi cyane kiri mu Baheburayo igice cya 10 kugira ngo twumve ibyanditswe. Utizera nk'uko wishakiye, nushaka kuba mu bushake bw'Imana, ube mu ijambo ry'Imana. Nuba mu ijambo ry'Imana niho uzaba mu gushaka kw'Imana, atari insobanuro zawe. Kandi buri bukozi bwose bwo ku mubiri wa Kristo nibwo bwubaka itorero. Nta byakwigisha ukuri ngo bace ibice, kuko ibice biza bivuye ku nyigisho z'ibinyoma. Iri ni ryo herezo ry'abigisha b'ibinyoma. Iki ni igihe cy'Imana ku bantu b'Imana bafite ubukozi bwihariye, atari ibyo kumva inyigisho z'umuntu. Inyigisho z'umuntu apana, nizo ziza n'ibice. Tugaruke ku ntumwa, tugomba kureba kuri Yesu Kristo wari uriho, akaba ariho, akaba azahoraho. Icyubahiro kibe ku mwami wacu. Abaheburayo igice cya 10 ku murongo wa 14 turasoma, kuko abezwa yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Amen. Abejejwe, baracunguwe, barejejwe, bababariwe ibyaha kubw'ubuntu bw'Imana. Turiho nta byaha imbere y'Imana kubw'amaraso y'umwana w'intama. Umwana w'intama yagiye mu kigo cyacu kubw'ubuntu bwe. Turi muri Kristo, tukabana na Kristo. Ndabingize mwibuke uyu murongo, mureke bibe ukuri mu mibereho yanyu. Mwezwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Kubizera ukuri bose bashyizweho, barejejwe. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 36. Kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Amen. Amen. Atari ukumenya ahubwo kumvira. Iki ni igihe cyo guhamagarwa, cyo kwitandukanya, cyo kwitegura. Iyi ni Matayo 24. Ku ibyo kurya byahunitse bihabwa abantu b'Imana, ku bagaragu b'Imana bose by'ukuri. Hafi aha rwose Matayo 25 yasohora. Ku murongo wa 10 bizaba ukuri, ngo abari biteguye binjana we mu bukwe, ubundi urugi rurafungwa. Sinkunda gusoma umurongo wa 11 kuko binkora ku mutima cyane. Kuko ku murongo wa 11 Matayo 25 umurongo wa 11, nyuma yuko abari biteguye bajya mu bukwe, abapfapfa baraza nabo batangira gukomanga ku rugi. Umwami aravuga ngo simbazi.
connaît pas. Imagine. tekereza They heard the last message. bumvise ubutumwa bwa nyuma They heard the message, behold the ubutumwa bride. bwa nyuma buvuga ngo mube maso umukwe araje They took their lamps. bafashe amatabaza Going to meet the bridegroom. bajya guhura nawe. What happened? Habaye iki? What happened? Ni iki cyabaye? In the time of calling. Ntituri mu gihe cyo guhamagarwa. Pendant le temps d'appel à sortir, And the moment the Lord returned. et au moment mu kanya gato umwami araza. My beloved brothers and sisters, bakundwa bene data bashiki I banjye, have to say this again. ngomba gusubiramo ibi ngibi. This is God's time. iki ni igihe cy'Imana And this is also your time. kandi iki si igihe cyanyu, Make the right decision. ahubwo ni igihe cyanyu cyo gufata Make the umwanzuro, right decision. umwanzuro mwiza, The decision you make today kandi umwanzuro mufata uyu munsi go to eternity. niwo uzabageza mu iteka. And I say again, ndabisubiramo, follow a man. nimukurikira abantu. How many men come with thunder teachings? ni bangahe baza bavuga iby'inyigisho yo kwenda kwirindwa I kw'inkuba? challenge anyone on earth. je défie quiconque sur la terre ndavuga kuri buri wese For thunders from the Bible. qui peut prêcher. banyerekaho inkuba zahishuwe. C'est impossible. ntibishoboka. What you don't find in the Bible ibintu utabona muri bibiliya is not biblical. ntabwo ari ibya bibiliya. What you don't find in the Word of God icyo tutasanga mu ijambo ry'Imana is not part of the Word of God. ntabwo kigomba kugira umugabane mu ijambo ry'Imana. Interpretation. ni insobanuro. I can show you from Revelation 10. nshobora kubibereka binyuze mu biturutse mu byahishuwe igice cya karindwi, Will come down. igice cya cumi umurongo wa karindwi, igihe marayika Angel of the covenant. En tant qu'ange de igihe marayika w'isezerano Rainbow over his head. azaba yaje kandi umukorombya ukaba uri hejuru ye. Future. ça c'est le futur. ibyo ni igihe kizaza, igihe kizaza Will take place after the rapture. bigomba kuba nyuma y'izamurwa. And only when the Lord comes down kandi umwami naza as the original owner. azaza mu ishusho ye ubwe, One foot on land. ikirenge kimwe ku nyanja ikindi ku butaka. sur la mer, pied gauche sur la That is terre. when the seven thunders will utter their ubundi voices. inkuba zirindwi zihishuke zikubite. Entendre leur voix. So I'm not even worried about it. Ainsi je ne m'en soucie pas. ariko ubu And sinabivuga. after my time. ibi bizaba nyuma y'igihe cyanjye, Our time. ntabwo ari icyacu. I'd be worried about. bigomba kuba nyuma. Here was God. Laissez cela avec Dieu. And when the time comes. igihe ibyo ni iby'Imana, igihe nikigera bizasohora. Accomplis sa parole. But here I have to say this. ariko hano ngomba kuvuga ibi. When Brother Branham referred to the seven thunders, igihe Branham avuga ku byo kwenda kwirindwa kw'inkuba, why did he do it? Pourquoi ese yavuze iki? February the 28th, mu kwa kabiri ku itariki 28 muri 66, something very, muri very 63, quelque chose ikintu de très très spécial. ikintu gikomeye cyarabaye. mbere Branham yari yabyeretswe mu iyerekwa when angels would appear in a supernatural cloud. ngo ni abamarayika barindwi baje mu nkingi And y'igicu. in December 62, mu kwa 12 together with Brother Branham, aho ndi kumwe na Branham, Brother Frank, I must go to Tucson. ambwira ati Frank ugomba kujya i Tucson Because of a vision the Lord had shown to kuko him. iyereka umwami yari yamweretse. So the Lord showed him a vision first. umwami yari yamweretse mu iyerekwa. I don't want to go into details. sinshaka kubivuga byose hano, Brother Branham asked Brother Frank ariko mwene de Branham yasabye jye mwene de Frank to speak in Los Angeles kujya kubwiriza i Los Angeles, with Demis Shakarian Avec des mots chakarianes. for the full gospel businessmen people. kujya kuganiriza abantu b'Imana ubutumwa bwiza. And he said, I must go to Tucson. arambwira ati ngomba njye kujya i I can't Tucson. go to Los Angeles. Je ne peux pas aller à Los Angeles. Would you go and preach? wowe genda Los Angeles, njye sinjyayo, genda ujyeyo. I've never been to Los Angeles. ntari nagera Los Angeles na rimwe. I never knew anything about Demis Shakarian. sinari nzi bya Shakarian wo muri Los Angeles. Frère Branham, To go there. yansabye kujyayo To preach in his state. kubwiriza mu cyimbo cye, Because he must pack and go. kuko yagombaga gupakira akajyana n'umuryango we Tucson, avec sa famille à Tucson. According to the vision shown. bigendanye n'iyerekwa yari yabonye. Qui lui avait été When he montrée. saw the supernatural cloud came down. igihe yabonaga igicu ndengakamere kimanuka, He was in the mountain. yari ari ku musozi, Montagne. And something happened. ubundi ikintu kiraba. Seven mighty
guhinda kurindwi kw'inkuba kuravuga, hose haratigita, amabuye arahuruduka. Branama akomanga ku ruhimbi inshuro 7 agaragaza guhinda kurindwi kw'inkuba. Ariko abenedete bose bavuga ibyo guhinda kurindwi kw'inkuba. Nje sica urubanza, ndavuga ibigendanye n'iby'umwami, kandi sinshidikanya ku by'umwami, kuko ngenzi mwene Branham, kandi nkaba naracyuye umugabane ku by'ubwo bukozi. Ntabwo byumvaga Branham avuga, kubwo njye niboneye amabuye ari guhubuka, mbona isi iri gutigita. Igihe inkuba, amajwi y'inkuba yavugaga, uzi icyo mwene tuza Frank nyina akoze? Nafashe urugendo rutoya, hari hafi k'uwo mupaka. Nari ndi kumwe n'abandi ndetse na mwene tuza Green turi kumwe, dufata urugendo twerekeza aho hantu. Nabonye amabuye rwose amanuka, nabonye ibiti bivunagurika, ibiti bivunagurika. Ndi umuhamya wabyiboneye, narabyiboneye ndanabyiyumvira. Kubw'ubuntu bw'Imana namenye ubukozi bwa Branham neza. Mu kwa kabiri muri 1963 nzi byo guhita kurindwi kuba neza ikigereranyo yashakaga kuvuga. Kandi uburyo byumvikana ibyo guhita kurindwi kw'inkuba, igihe Branham yabivugaga biri mu buke, ngo ubwiru bw'Imana. Ariko Branham yavuga ku bwiru kuko yari marayika wa 7 w'igisekuru cya 7, kandi binyuze mu bukozi bwe ubwiru bwose kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe bwaramenyekanye. Bakundwa bene bashiki banjye, turi mu gihe cy'ibyahishuwe, ni igihe cyo guhamagarwa, igihe icy'umwana atwunguye ubwenge, nk'uko yabikoze muri Luka 24. Nyuma y'umuzuko, umwami wacu yateranyije intumwa hamwe, bari ku musozi, ati ibyanditswe muri Zaburi no mu bahanuzi, ibyanditswe byose arabibereka, abereka ko byasohoye, ubundi abungura ubwenge, abereka ko byasohoye. Natwe turi kubona ibyanditswe bisohora. Ndi umuhamya, abizera by'ukuri bazasubira ku ijambo ryasezeranyijwe. Ntitugomba kuvanga ijambo n'isobanuro zacu, tugomba kugaruka ku kuri kw'ijambo, ubundi tugashyirwaho ikimenyetso cy'umwuka wera. Aussi pour que vous compreniez, Brother Branham never referred to Matthew 17:11. Kana mubyumva ntabwo Branham yigeze yirefera muri Matayo 17. Never referred to Acts chapter 2 verse 20. Nigeze avuga ku byakozwe n'ibice 3:19. Yavuze Mariko igice cya 9. Ahubwo buri gihe Maraki 4:5. Kuko ariho ubukozi bwari buri, we ntiyihamyaga,
Mais frère Frank, il peut aller dans la parole de Dieu. We go to the mountain of transfiguration. Nous allons jusqu'à la igihe yajyaga ku musozi wo guhindurirwaho Mose na Eliya barabiyeretse Such a reality. byabaye ukuri. Even in 2 Peter chapter 1, nko muri Petero wa kabiri igice cya mbere Apostle Peter says, intumwa Petero yaravuze ngo heard his voice nous avons entendu twumvise ijwi rye on the holy mountain. igihe twari turi ku musozi wera, And when they were coming down the mountain, et quand ils sont kandi bari ku uwo musozi wera, disciples asked the question to the Lord, intumwa zabajije ikibazo umwami, why do the scribes say kubera iki ibyanditswe bivuga ngo pourquoi est-ce que les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement? ko Eliya agomba kuza? Glory be to God. Gloire soit Icyubahiro kibi cy'umwami. Would not have asked that question. s'il n'avait pas posé cette Ntabwo twari kubaza icyo kibazo, No answer. je n'aurais pas reçu de réponse. nta gisubizo twari kubona, Authority of the word of God. Mais par ariko ku bw'ubuntu bw'Imana mu ijambo ryayo, Said in Matthew 17:11, notre Matayo 17 umurongo wa 11, verset 11, truly Elijah shall first come ngo ni ukuri Eliya agomba kubanza kuza and restore kugira ngo agarure, kugira ngo agarure ibintu byose, les ramener tugaruke the original possession. dans leur ku gihagararo cy'umwimerere, Foundation. au fondement original. igihagararo cy'umwimerere. Witness. Et le deuxième Ubuhamya bwa kabiri Chapter 9. dans muri Marc, Mariko igice cya 9 au verset umurongo wa 12, I say unto you, ngo ndababwiza ukuri Elijah comes ko first Eliya agomba kubanza kuza to restore all things. kugira ngo agarure byose. Referring to the promise of Malachi chapter 4. Tugendeye ku isezerano ryo muri Maraki 4, Blessed be the name of cyubahiro kibi cy'umwami wacu Thanks be to him for his word, ku bw'ijambo rye, sa parole for the promises, ku bw'amasezerano, and for the time we're now living in. kandi ku bw'igihe turimo. The last message Ubutumwa bwa nyuma is reaching the ends of the bumaze earth. kugera ku mpera z'isi, de la The terre. last ones are being called. uwa nyuma ari guhamagarwa, And when the number is complete, Et quand kandi umumaro umaze kugera, the trumpet shall sound. la trompette retentit kandi iri kuvuga, kandi et le Seigneur descendra With a shout, avec un cri, n'urusaku rutegeka n'impanda y'Imana with the voice of the archangel, n'ijwi rya marayika. and the dead in Christ will rise, Abapfiriye muri Kristo bazazuka, and the living in Christ, natwe abazaba bakiriho every chain, duhindurwe, and together, we shall be taken ubundi tujyananwe hamwe in the cloud. duhurire mu kirere. Always you read cloud in the singular. kubera icyo ari mu kirere mu buke. nuée au singulier. Our Lord went up in a cloud. Umwami wacu azamuwe mu bicu, Prophets will go up in a cloud. n'abaherana n'intoki bagenda mu bicu. Not in 1 Thessalonians 4, Ariko Amatesalonika ya mbere ibice 4 the plural is being used. hari ubwinshi. They will be taken up in the clouds. Ils vont être Tuzahurira mu bicu. In the clouds. Kubera iki mu bicu? Because from all countries, Kuko ibihugu byose, nations, amahanga yose, abantu bose bwo ku isi, the moment comes, igihe nikigera, get up in the clouds. bamwe bazava hano, abandi bava hano, abandi bava hariya, duhure nabo mu gicu. Haleluya! To God, all Icyubahiro kibi cy'umwami, how precious is His word. que c'est précieux. kubwo ijambo rye, izina rye rihimbazwe. Finish in saying, Reka ndangize mvuga ibi, please never mix. ndabingize ntimuvange, Say true to the word of God. muvuge ukuri ku ijambo ry'Imana. Je répète, Only if the Ndabisubiramo. word of truth is in you, ce n'est que si la parole Ijambo ry'ukuri muri mwe you can be sealed by the Spirit of truth. niryo rizatuma muhabwa ikimenyetso cy'umwuka wera If you have a w'ukuri. mixture in your heart, si vous avez un Ariko mélange, nimubivanga, the Holy Spirit will not seal you. le Saint-Esprit umwuka wera ntazigera You abageraho. can deceive people, but not God. Abantu bakwemera ariko Imana yo wapi. Not God. pas Dieu. So I ask you in the name of the Lord. Ainsi je vous demande dans le nom Bise mu izina As I ry'umwami, also said before, nk'uko twabivuze mbere, according to Ephesians chapter 4, bigendanye n'Abefeso ibice 4, God has placed different ministries into the body of Imana atanze ubukozi butandukanye mu mubiri wa Kristo for the perfection of the body of Christ. kugira ngo umubiri wa Kristo utunganywe neza. All
ministries placed by the Lord. ubukozi bwose buyobowe n'umwami They are for the upbuilding of the body of Christ. kuko aribwo buri kubaka umubiri wa Kristo, And every interpretation brings only division and division. kandi insobanuro z'abantu nizo zigenda zirema ibice I ibice. say this in the name of the Lord. ndavuga ibi mu izina ry'umwami. The time is so fast spent. Igihe kiregereje cyane, Please don't mix again. ndabinginze Ne continuez pas, ne continuez plus. ntimuvange, Receive the word of truth. S'il vous plaît, recevez ndabingize mwakire ijambo ry'umwami, Spirit of truth. mwakire ijambo ry'ukuri. If you're purchased by the blood of the Lamb, niba mwarashyizeho ikimenyetso cy'umwana w'intama, by the Holy Spirit, mwakire ikimenyetso cy'umwuka wera, to the day of our bodily redemption. kuko igihe cyo gucungurwa kwanyu cyegereje. nos corps. One brother whom I also know for many years, Et un frère que mwene tatu wakunze kuvugana amenye kera uvuga ngo ibigendanye n'izamurwa, in 1963, akavuga ngo muri 63 oh, the bride was in the clouds. ngo bene data bose bari ku était bicu. déjà dans la nuit. And I just told him, naramubwiye Je l'ai vu, as long as I'm je l'ai here, vu. Aussi longtemps namubwiye ni umwami ari hari, umwami ntabwo araza, encore une fois. because if he comes, kuko aba yaraje nanjye naba nagiye. I go. Brothers and sisters, Bene data bashiki banjye, people of God, abantu read b'Imana the word of God. bizera ijambo ry'Imana, Everything is reality. byose biragaragara. The death of Christ was a reality. urupfu rwa Yesu Kristo rwaragaragaraga, Going to heaven was a, to hell was a reality. yagiye mu ijuru bigaragara, His resurrection was a reality. n'umuzuko we uragaragara, Going to heaven was a reality. kujya kwe mu ijuru kuragaragara, Return will be a reality. no kugaruka kwe kuzaba kugaragara. Haleluya! Not any interpretation. atari insobanuro, A reality. ijambo ngiri ni May God ukuri. bless you. Mani wowe umugisha, May He be with you. Qu'il soit avec vous. umwami abane namwe, All be prepared. kandi mwese abaye kwitegura, Prepared. kwitegura, Prepared. kwitegura. Revelation 19, Byahishuwe igice cya 19 verse 7. murongo wa 7, And his bride prepared himself. ngo umugeni ari kwitegura. Up to the marriage supper, ahandi turi Au festin de umugeni, noces, we are the bride. avant le festin de noces, nous After sommes the marriage supper, donc, festin de noces. Et après nyuma le y'ubukwe We are the wife. nous devons tuzaba twahindutse abagore. This word of God iri jambo ry'Imana is so precious. ni ibyo kurya, Receive it. twararyakiriye, Believe it. turyakire turyizere, Are you a child of promise? tuba abana b'isezerano. l'enfant de la promesse. Are you a child of muri abana b'isezerano, believing the promise? mwizeye ijambo ry'isezerano. God has sent his messenger, Imana yajyanye intumwa, and the message is going forth before Christ returns. ariko ubutumwa bwo twarabuhawe iri kubwiriza mbere ko Kristo agaruka. The Apostle Paul preached, ubutumwa Pawulo yigishije, all the messages that were preached, ubutumwa bwose bigishije, but William Branham ariko Branham summarized all of the messages of the New Testament. yafashe muri rusange abagize intumwa zose ziriya zavuze ubutumwa, iryo jambo ryo The yigisha, true word of God, kuko ari rwo rufatiro rw'umwimerere, true teachings of the Bible. inyigisho z'ukuri za Bibiliya. So we are grateful to God. Ainsi nous sommes reconnaissants vers He has Dieu. taken his message, twagaruwe ku mwami, umwami yajyanye intumwa, but the message is with us. ariko ubutumwa buracyahari, buri kumwe natwe. Ni ijambo ry'Imana Revealed by the Holy ryahishuwe n'umwuka wera, Receive it. Recevez-la. Believe it. muryizere May it be revealed to you kandi ribihishurirwe by the Holy Spirit. kubw'umwuka wera. God bless you. Imana ibahe umugisha In Jesus' holy name. mu izina ry'umwami Yesu Kristo. And everybody says amen. Buri wese avuge amen, Everyone says hallelujah. buri wese avuge haleluya. Let us stand and pray. Reka duhaguruke ubundi dusenge. And I wish to pray for all those Ndashaka gusengera bose who would love to rededicate their life to the bashaka kuba baba abana b'Imana bakegura ubugingo bwabo Kristo. And whenever our Lord had a meeting, Igihe umwami wacu yakoreshaga igiterane, he was yateranyaga not abantu, only preaching, ntikwari ukwigisha gusa, he was not only teaching, ntikwari ukwigisha gusa, he called the sinners to himself. Il appelait ahubwo yigaruriraga He abanyabyaha, forgave sins. Il a yababariye ibyaha, He healed
healed the sick. kandi agakiza indwara. There was no service without the Lord confirming His word. nta murimo n'umwe waba umwami adahamirije ijambo rye. Even in all the services of Brother Branham, ndetse no mu mirimo yose ya the Buranamu Lord confirmed His word. yavugaga umwami yahamirizaga iri jambo. Now is your day. ubu uyu ni umunsi wanyu, iki ni igihe cyanyu Do you believe? kugira ngo mwizere. Isaiah 53 verse 1. Yesaya 53 umurongo wa mbere. Who has believed our proclamation? ninde wizeye ibyo twumvise? To whom is the hand, the arm of God revealed? ninde ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe? Have you believed? ese murizeye? Have you believed the message of the hour? ese mwizeye ubutumwa bw'igihe? Is the arm of God revealed to you? ese umwana w'intama yarabihishuriye? Believe now. mwizere And may the mighty arm of God kandi Imana ibihishurire manifested in you, mu bugingo bwanyu, in your soul, mu mitima yanyu, mu myuka in yanyu. your spirit. intsinzi y'umwami we muri mwe yagiriye ku musaraba i Karuvari. By Christ. intsinzi bageraho kandi agakiza mukakire. Your salvation, Votre salut, your healing, votre guérison, receive it. recevez-la. Receive it now. mwakire umwami In the name of Jesus mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. and receive divine revelation mubone kwishurwa k'ubumana Recevez-la maintenant. by the grace of God. kandi kubw'ubuntu bw'Imana In the name of Jesus Christ. mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. And everybody says amen. buri wese avuge amen. 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 Que Dieu vous Imana You imuvuze. may be seated. mushobora kwicara. Thank you for coming. mwakoze kuza. Maybe it's my last time. Imana iyo ishaka I'm tuzasubira. counting on the return of Christ. Je m'attends. mumenye ko umwami wacu yegereje kuza. I came with happy. naje n'umutima unezerewe. And when I heard yesterday that there were more than 500 people, abo twari turi kumwe ejo hashize barengaga 500. Brussels coming to hear the word of God, i Buruseli bo bararuta abangaba, ariko I think nabo ni benshi. 1,500 are here today. Je crois qu'il y a à peu près 1500 ici aujourd'hui. God bless you. Imana ibahe umugisha. God be with you. Imana ibahe umugisha. And I'm not going to heaven without you. kandi si tuzagenda mudahari, muzamuhari. Imana ibahe umugisha. wakoze gusobanura. Imana iguhe umugisha mwese. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Hallelujah.